Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Office Jong Block Development Officer Maukerwan ha ka khatway tarik ubana jilleo arjar arpway kala play ya ka Multi Facilitation Center ha ka yo bashipor jong ki nongrep ka badan hajan Maukerwat Community Hall ha ka baga Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka Kongkaramay Kharkongor kala long ka Kongsan harengkat ka jingidon lang jong ka Block Development Officer ka Maukerwat Community and Rural Development Block uba F Basan nang tadi u Additional Deputy Commissioner uba K Thaba u Executive Engineer jong ka PWD Maukerwat uba M Mauro lambat ki wede ki Officer Sorkar nang ta kinong ilam jong ka seng samlash nong kinong shong yo bat kinong wan yo u District Surveillance Officer jong ka Maukerwat u Dr. W.N. Nari ula batay benia halor ka jingdon kam ka jingdon jong ka ni ka Multi Facilitation Center nakabenta ka jingirap bapura ya upay ba bat layet ho balas dang ya ka yo shipor kinong rep namar ka jingkap niya shabapalat jong ka yo Maukerwat bat bandubla bante lakam ya ka jing posted jong uknyang jingpang COVID-19. Yakni ka yo kabangga ai ka temporary farmers market ada pishna na du mencipsnam but kada mo puno yakni ka yo bakalong kum ni menta kade na kada kajing ijngai kajing yasong perkhat jong ki rangwa jong ki kadong kathan kajing don lang jong ki MLA bat MDC jong ki konstitusi ke jong ni jadi kajing perkhat barajin ka jingoi lupa ya ke kaman wan na kaliang joki kila yasim me kane ka benta ba ngin plino da kawe patayo sang ban penlai ya kajing khamnya hangte hakayo kawadan lupa kum si benta ban yada na ka jing pulstat jong luk khnya jingpang hapo kane ka district jong kane ka jaga khamtam no ta kisal khamtam na kita kibu kinong tray kibadan hapo jong ka block lani po district industry sakino kibu kita ladam kimata juki kiba kimla banwan de nomor du jikhang jugiyo shilo jikhang jugiyo kelen ikwa iki bikin warra hakani ko facilitation center bikin kiran kisal no group yo punya je kini bakin kende teacher kita juki ba maki kinyo ya kamai ko kijiyo man kapot kumjuru kani ko facilitation center kaba jumbo jaga kalong pa khamtam ki bro badan kuno jing artatin khamtam kalian vaccination mon yo so na posko badan kanuno ka jing artatin dikidan ki staff हमने को ऑफर हने को मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर किबान बताइए कि badan kanuno ka jing bam sutho lani ka bam patshai kila ang sutho juru ni facilitate ki bro ki bawan hanya hiyo ban ong ki ba kibam ka man ai tika nomor 2 di sai tika kaya khamtam akan jaga baron pa ba kami kumjuru ni kepat makanya ka facilitation center kalau nak cakap in aila yo kimo rap kibana keliling ke southwest bagian one series for yo jungi bagian dia kibat mata nomor kumang itu mata kalau gaji bagian lech kibat kiyo nomor bagian king jongki district repair ini facilitation center kan yarap akan diperlukan jongki nomor jongki self-help group jongki break beberapa tip information from vaccination jongki break beberapa tip kabarnya sepan dari dia COVID ni itu tinggi tu kisah ini tinggi dia supaya dulu bawa nanti berkisah kita berpatai sepan Eka ba kulong ni bakimbo eka ni ada bisuksan kulong kajingitan kepada sani bah mulai itu kisah sama namun ini pakai yang mempura kakapnya apa ikut kun ikut kendan ain kendan data health department bah ini banyak dan social distancing khamtam haki jakayo ki jakapai pa tekani kadika jakaka ba kala ipakai ba kibriu ki kami jengai we te ka tusuk we kibriu namar kinawan yo ne ki wan bu kitaru kali gawadan hadu hani hajan te ke eka beloi kini multi facilitation center kalau ba ni ba bon kibriu ni kendam surat dapat dikasih Southwest Khasi ki patas tip side hai kaneka vaccination ki pada tip side hai kaneka ding program ni kunyang COVID. Ia sang kini vaccination program kaneka Southwest Khasi nampak COVID
ni baka district juni kadang kamduna wala mentang la cover mas 30% nam ta kini ki beriu ki ba substance mentioning ni dan kuma khatnyo hajar nyum spa mut ki ramba ki bala substance mentioning bika coverage juni kadang koi tam ki hindu hajar nyo hajar tam jika kala duna ba nagi district dari kebasagian do apa kanika state kengai itu kini ki nang sungyo wala ni apni kata ka men ka order ba ki nang sungyo ki ban yo to ikan nika tika kengai itu kini lagi nang sungyo ki bapa yo kini tika soha ki majing tip na kanika multi facility center pada tu baru kin ai ki inject ki wan khmat ban ai inject kesorkaru ka ai kata ka inject nan ta ki fast nem seneng baru syata ki beri ki awal kata ka sorkar kalau ada online registration ki changing tentang ki senang ki ba network connectivity kalau ke baduna ke basutan kalau ba minta ke sorkar ka asya ya kata online registration ni ko on spot registration dengan itu kenapa ini cepat makin yami nampak ni astang kini ka isu ke ba kata do subsal dan kapag isuk ki bakindan kam sur ka online registration tujuan dekat on spot registration ikinyami nama hadu beta apa ka sagwas kases ngadan kuma 100 hajar katun ka data bani yo 100 hajar mut ki bre ki ba khatra do subsal ga det ainje tinggi dengan kuma subkhnai hajar mut ki kena sama ka khatra do subsal ki banangan ainje te kadi ka kabu ba kadang kham na behna aina injek minta makin naik nak ni ka jingyo pa covid nakini ka center kini ki nong shong yo ki bedan hande bat ki bawan yo ru ki la ban yit shu company ya kani ka ke jingpang covid ke dei menta kum shubo hale na preng jo fi ki bampa de inject pinuk tip kumno bande shei bande hatanu ka pon de ya kita ki jingni ki doubts ki bedan kila ru ban wan kili nangena multi facilitation center but video unburu yai way staff jong i hangi hapo multi facilitation center bakindo yarap yaki di undet shuru ya ka testing ngilate mata ka testing ru ka dei ka kongsan ha namar pide buni ujingpang ibo course step hado wow but udi ujingpang ru umdi wani ket shimet ni ket lagi dan udi ujingpang ru ni sam shi kibe nakata daw kadang ka social responsibility ngimla ban ong ba hoi ngiyo jingpang ka bayok ni panghi ni kum ka sukpo ni su hi ka po batal aku danta rebuni rong kunta udai badati yo people sapriang sekiwe beru tifidalru ka kamram bantit kle ba pinum dei uta unong ra jong udai u virus kita ki jikli kita ki doubts ki ba pikwa ban tip nangnu ban le tumnu ban le pila ban hakane ka facilitation center kabala la konkret do video ni aila ru yaki SHGs jawi kiru kila bandi yaki mar ki joki ha ini i multi facilitation center begile but hakaju ka poru kan ai jingtip ya pi ki ba hale pi kwa bantip rasai na sisi kumno uneu jingpang ulang di what so antatin pi diban wan hakane ka facilitation center ban pili na kitu ki kong ki bedan bat kumjo ru kat kumba mi ka order kat kumba mi ka jingyan jonguni u virus mana kapor niyo bet ki kubor ki repair ngin penbena hang ni hayo nakane ka multi facilitation center khang pinelong khang pinum long ki ba sa din